Thutha wa president uria urehera Uhuru Kenyatta gucabithia ngatheti-ini ya thirikari notithi ya gwetia giikaro kia mbere kia mbunge ya 13 kiria kigakorwo kiri gia kwihitithia ambunge na maseneta undu umwe na guthura spika a mbunge cierĩ na nini yao. Munyitiriri wa wabici ya karani wa mbunge Sarah Kioko niarekereirie mutaratara wa kwamukira mahoya maria marenda iturwa ici uria ukahingwo muthenya wa gatatu thaa 6:30 cia miaraho. Kuweza kugombea uchaguzi wa wadhifa wa spika anatakiwa Mkenya ambaye anaweza kuchaguliwa kuwa mbunge lakini ambaye kwa wakati huo si mbunge. Na kwa naibu wa spika, basi naibu wa spika anahitajiwa kuwa ni mbunge kwa wakati ule. Gukinyiria riu andu 20 nio marenda giturwo gia spika wa mbunge ya bururi na gatagati-ini kao ni ndagitari Noah Awinja, Jared Oluoch Oundo, Isaac Aluoch Polo, seneta wa Bungoma Moses Wetangula na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Aria maraitira matagiturwo kia munini wa spika ni 5 na gatagati-ini kao ni mbunge wa Gicugu Gicimo Githinji na murunawe wa Dadaab Farah Maalim. Na mnaona madebe yenyewe, masanduku yenyewe ya uchaguzi tayari yapo hapa. Yataendeshwa kwa njia ya siri na atakayepata thuluthi 2 za kura zote katika uchaguzi wa kwanza ndiye ambaye atakuwa amechaguliwa kuwa spika. Na iwapo hatakuwepo yeyote ambaye ampata thuluthi 2 ya kura, basi wa kwanza katika wingi wa kura na anayefuatia ndio watakaoenda katika uchaguzi wa pili, na ambaye atapata wingi wa kura ndiye ambaye nitamtangaza kuwa amechaguliwa na ambaye atakula kiapo cha wadhifa wa spika. Kuringana na watho, mbunge njeru ibataraga spika mweru, noguo ni kuga ati giikaro-ini kia mbere kia mbunge njeru kia muthenya wa aramithi thaa 3 cia rucini nirio itina ria Justin Muturi rigakinya muthia. Muturi augite ati ndari na wendi wa gutetera giturwa giki thutha wa kugiikarira kwa ihinda ria miaka 10 na andu aria marakienda mena nginyagia muthenya wa gatatu kuihuria fomu na gutuma marua ma kwenda wira uyu. Muthenya o ucio kuma thaa 8 cia miaraho nginyagia thaa 2:30 cia utuku nirio mundu uhetukite kigeranio gia ikiro cia watho cia giturwa giki akamukira certificate ya kwamurwo gukihuranira thutha wa kuneana irua ria kuma kuri commission ya ithurano na mihaka kuonania ati ni ahitukite ikiro cia kuhuranira giturwa kia ubunge, aneane CV na certificate cia uira wa gikiro kia githomo. Muthenya wa aramithi thutha wa kuoya mihitwa yao urugamiriri-ini wa karani wa mbunge nirio ambunge magathura spika na munini wake. Yes, that is the only time that the clerk presides over the house, because once the speaker is elected, then the clerk actually vacates. At the point we are electing the deputy speaker, the speaker is already elected, so he is in control. We have a speaker. So this is the only time when the clerk of a House of Parliament, not just the National Assembly, exercises a power of that power to preside over a matter in the House. Mutaratara no uyu mbunge-inĩ ya Senate na gatagati-inĩ ka andu 17 aria maraitira matagiturwa giki ni uria urari governor wa Kilifi Amason Kingi, uria urahuranagira giturwa kia governor wa Mombasa na kiama kia UDA Hassan Omar Hassan, Kalonzo Musyoka uria urari senator wa kwamurwo Isaac Mwaura na uria wari speaker wa mbunge ya bururi Kenneth Marende. Mbunge-inĩ ya bururi Kenya Kwanza iria thutha wa githurano igwatĩire ambunge aria ingi kurumirira thama ya amwe aria mari ngwatanĩro-inĩ ya Azimio na aria merugamitie kiumbe iranyita mbaru Moses Wetangula, Azimio ikirigirirwo kurugama na Kalonzo Musyoka. Ngerwa iria iri mbere ya Moses Wetangula ni gukorwo ati seneta muthure akihuranira giturwa gia spika no nginya ambe anegre spika wa mbunge ya Senate irua ria gutiga wira na gukinyiria hindi iyo kwaga gukorwo gutigakorwo na spika wa mbunge ya Senate. Aria marenda giturwa kia munini wa spika wa mbunge ya Senate ni eritu gukinyiria kahinda-ini gaka na ni Karungo wa Thang'wa na Murungi Kathuri. I have given nomination papers to whoever has come for them.
I am waiting for the members to return the nomination papers. Once the nomination papers have been returned, I will ascertain who is qualified to be or not to be a member. Kulingana na vile uchaguzi ulivyofanyika, Azimio wako na senators 23 tayari. Sasa naona kama tuko mbele tu. Spika wa mbunge ya bũrũri thengia ya kũrũgamĩrĩra cikaro cia mbunge akoragwo arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa commission hinya ya motungata ma mbunge makĩria ũramati-inĩ wa kĩgĩna kĩa nyũmba cierĩ cia icirĩro. Igũrũ rĩa ũguo, mũtaratara-inĩ wa ũnene kũringana na watho, mũtongoria wa thirikari arĩ president, namba 2 akoragwo arĩ mũnini wake, na wa gatatũ nĩ spika wa mbunge ya bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.